Жалын сәлем достар, сіздермен бірге мен Фрэнки достар. Мен Brawl Stars'ты бастадым. Так, новый аккаунт аштым. Достар, мен Brawl Stars'та нубаспын, но покоймен жаңа байқамай ашып алдым. Мен әрине енді Brawl Stars бастаймын. Достар, маған менің жан достарым айтты, сен лучше мына нені жина, мына 500-ге жина, оған дейін сундук жина. Бірақ мына жақта 200 және 20 деп тұрған звездный жетондарды көріп отырсыздар ма? Соны 200-ге жеткізіп барып жина деді. Сосын мен иә мақұл деп оларға келістім. И мен бүгін сосын видео түсіретін кезде мен открытие сундуков жаса деді. И мен бүгін открытие сундуков жаса. Достар, мен мына байцты байқамай түсіріп алдым. Поко деген. Менде екі большой ящик болды и бір ящик болды. Соның бір большой ящигінен түсті. Достар, менде бүгін подарок деген мынау тұрды. Сосын менде 500 кубок именно. И мен бүгін сундук ашып байцтерді түсіремін. Ал біз кеттік. О, 200 удвоитель. Достар, сіздерге қызық айтқан шығар. Но маған искренне қызық. Себебі бір бравлер түскен қалап отырмын. Так, неге бравлер түспей жатыр екен? Новый боец. Так, Эль Примо. Вау. Эль Примо обрушает на врагов град ударов. Ох! Ну, значит, ближнего. Его супер удар локтем в прыжке наносит урон всем, кто оказался рядом. Вау! Кажется, она выйдет к черту. Так. Давай, свищ. Эль Примо сияқты. Вау, гем. Айтпақшы достар, менде мына жақта мега ящик подарокке болды. Сосын мен сол подароктен мен 8 гем түсіріп алдым. И потом удвоитель жетон деген бар, соны түсіріп алдым. Бірақ одан байы түскен жоқ маған. Давай, бравлер, подай, давай. Бравлер деп триф айтты. Боец сенге арада сөйтіп айтқан мақсат маған. Давай, боец. 5 гем. Хотя маған 8 гем түскен. Так. Достар, әлі аспаңыздар. Бұл сыныптарды біз әлі не істейтін боламыз. Так, солардағы анау. Короче, мынаны ашатын боламыз. Давай, боец, летит. Давай. Новый боец. Так. Вау, сверхредкий первый из 4 бойцов. Жаңа анақта 3 Эль Примо 3-ның 4-і болды. Так, выпущенные Рико пули могут отскакивать от стен. Его супер преодолевает большую дистанцию и насквозь прошивает цель. Ну, достаточно что я алмадым, но кешіріңіздер. Бірақ мына боец робот. Парли сияқты. Так, кеттік әлі жалғастырайық. Так, давай.
Так, достар кешірім сұраймын, егер қызық болмай да. Так, ну, 3 минут қалды сонда. Жақкем. Так, соңғы. О, боец! Прям соңғысы бұлты достар. Так, редкий. Значит, она редкий болған. Роза. Это боксерша Батади. Крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя. Надо ближнику. Супер оплетает ее прочной и 100% веганской брони. Чё? Сумеем взять. Достар, так. Енді біз наварды ашатын боламыз. Джессиға шейін. Так. Ах. Ал. Нита. Награде пути к славе. Вот пути к славе, значит, да? Первый из 10 бойцов. Ёхомает спарма. Да. Нита атакует врагов волной энергии. Ее супер призывает огромного медведя, который сражает. Вау, она боится, что екебір жабып кетесің. Мен достар, мына режимді білем. Бүгін ойнадым мен себебі досыммен бірге, Трейфпен бірге. Кольт, да? В награде пути к славе. Второй из 10 бойцов. Выстрелы из револьверов Кольта невероятно точный. Его супер крошит укрытие и преодолевает еще большую дистанцию. Вау! Удвоитель жетон. Мен достар, мынаны да білем. Мынау не? Мен қайсыған одан екен. Әрине мен Барлиға оданам. И боец Бул. Оружие Була наносит серьезный урон на небольшой дистанции. К дистанции? Ну ладно, к дистанции такого урона, да? Как ближнего арта. Его супер позволяет ему прорываться сквозь препятствия и отбрасывать. Чё? Медленно. Так, бой способ минного шута. Он кейін ойнап көрерміз. Бұны Розаға беріп көрейік. Ал соңғы ящик. Бүгінгі видеода. И билет, достар. Джесси, боец Джесси. Награде пути к славе. 4 из 10 бойцов. Шоковая винтовка Джесси выстреливает энергия сферы, отскакивающие от врага к врагу. О, как мясо, что оно? Ее супер установка милый, но смертельной турели. Милый, но смертельный. На ой, это за турелка. Турель. Так, достар, 8 боец. И без бұлардың бүкіл новыйдан алып улучшить. Хотя я... 5 сила. Так, Эль Примо. Так, сила 4. Барли. И Коко. Достар? Так. Достар, енді біз келесі видеода біз Нитамен ойнайтын боламыз әрине. Нита бұл. Так. Мен ават көрмеппін ғой. Новыйдан аттық. Достар, да, біз Нитамен ойнайтын боламыз. Келесі видеода. Потом Нитадан Джессиға дейін. Потом Джессидан кейін біз Барлимен ойнамаймыз енді.
Уже ойына жалып кеттім мен, бірақ айтып маған Поко, El Primo Rosa, потом Рико. Біз солардан қандай от до проны емес, енді наверное 200 жеті болады соған шейін. И потом біз оған шейін жинап так боец прокты аламыз. Иә, боец прокты аламыз. Тағы да біз достар соны жүреміз, боец түсіп қалуы мүмкін. И жарайды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен бірге мен, Фрэнки Z. Және де сау болыңыздар. Хай.